mun sang atanga INP Mizo channel share tu te Sipai le vek ule December ni somni le pakhat thole ni ania Myanmar Chanchin langsar zual ilo thir ho leng u nimin khan Myanmar puma terrorist Sipai thizat kha zani chuang hret ni in nizan kha chuan an soya mase tukin lama chuan nimina Sipai thizat kha zani le somthum le pariat ni in an soi hei hi adik viau to turai nga yang u Karen National Union KNU Brigade 5 Ramchan Phabun Mutro District Huam chunga nimin December ni somni khan KNLA nam Sipai tele terrorist Sipai te inkara indona tum ni achuak le a terrorist Sipai mi pakua anthia midang pali in hliaman tuar bok ni in Mutro News chuan a soi nimin tukdar kwale minute somli khan tum khatna anin ka pa terrorist Sipai pathum anthia pani in hliaman tuar boka chumi nu chomadar som le minute som khan anin kap le a terrorist Sipai paruk anthi le a medang pani in hliaman tuar le ni KNLS Sipai te zinga thi le hliam tuar an omlo indona hi alana sa zel mai thaya mi puilam thei topa film khur turin anin cha sau sawani mongku lama manran kem lak tum khan Sipai an thok chuak na sa a Sipai zanga lai mai an thok chuak khania ral thuam lian an kap na sa hle boka voin lama chanchin kan hriat dan chuan mongku lama indona khan terrorist lamin ral thuam lian anan kap kha an mel mate ka an tum kap fu theilovin an mani Sipai te zok an kap le thin ni in Sipai lam chanchin hrechiang tu te chuan an soya MNDAA le an thian ten an lo kap na sa ve boka Sipai an thinem hle ni hetianga an mani Sipai an vaka fu zok thin ta ka chuan enquiry te po an siam le hial don ni in an soya adik mai thaya an thi tam lutuk za zela an soi ve mai mai po ni mai thei boka anin dona khan thi an tama mun then khata chuan a section to pat hi zo vikte an omani tunla hian nepi do khopuya karen le sian lamte ramchhung mun tin maya indona an chan chiat zel thuwa strategy thar duang turin anin mukhom le meka menong hlana po atel ve thina ni December thachunga ramchhung PDF noi bo zo an tumna lama an Sipai te zok an thita zoi maya aruk chuan an mang ang ve ta hle ani hi Chin state chimlam mindat lama po tukindar sari le chan ve ve la tang khan indona chuak ve le a 1-2 Khua le hlizung Khua mun khuar turakal terrorist Sipai tele mindat CDF te anin kap le ni CDF te hi yo PDF ten an pui nia soyani bok tukina anin dawna hi chin mi ten an rin chan ve umong ha wang vek ni in mi then khat chuan an soya umong ha chu chin pasal thahuai sen chin nam hruai tu lo ne thin to puwon tu monga fapa ani puwom tu monga fapa fing tak le khathiam thei tak ni in umong ha chu mi terin lo tak alo nia tun tum ram buaya hian terrorist Sipai council lamin minister ni na an pek ve ani umong ha chu chin state chimlam Rakhine state lama Sipai council lam program engem mang turin azina minister na baka Sipai lam tang ni alan boka wangin veng tu atul lo theilova apian na Khua vuam tu a po Sipai an ta tam hleni ti chuan chu tianga Sipai wak vel tam na chu CDF tenen anin kap le ta nge ani bera apian na Khua nge anin kap le ni mindat CDF papakhatina soidan chuan Sipai lam thi le hliaman omnual maya azatero an la soi thei mai lo atia ani CDF lamero an la himri ani ati Sakain region minkin township se chong lama po karkalta lama tang khan indona chuak renga December ni som pani atanga ni som panga inkar khan terrorist Sipai motor panga rason phura vei wak te chu PDF ten bein nili chung anin beina terrorist lam Sipai somruk chuang an thi ni in captain min gong chuan voin khan soya heng motor panga Sipai zale somnga chuang phur te hi chiapin khua tangin se yua chong lama Sipai ke maral thuam thiar ania captain mi khea ho KPDF 2 te eagle quirela pol le golden triangle pol ten an lo beani Sipai somruk chuang an thi baka motor pathum anti chebok
kali township huam chunga PDF te le CNDF te omna ral thuam lena an ka awangin nimin khan terrorist sipai te le CNDF le PDF te tangkop anin kap na sale hlea anin ka na satawangin chin mi te omna chi chai khua po ral thuam lenin an kapa tin chi chai kholua tong trai na tlanga PDF ho an tom ningeya an rina wangin ral thuam lenin an kap na sa hle boka hetianga indo na chuale ta ka wang hian chi chai sado le sekan khua te chuan an khua an chua san hlom ani indo na chua tangin kalimeu khopui chung po terrorist lamin an chek na sangal hle ni in an soibok nimina anin do na khan terrorist sipai panga an thia kale PDF 6 battalion atangin mi pakhat aboral bok tin December ni somni le pakhat voin lama po terrorist sipai te chuan chi chai khua lutin khua an hal le ni in mi then khat chuan an soya media tamzo ken an soidan chuan nimin lam khan chi chai khua a in ni sento khua a in khat terrorist sipai te chuan an halani terrorist min ong hlana sipai te hian kale kan ko lamte kale atanga tidim lamte beiturin anin buat sai chhomek nia soi ani bok Sakain region Minmu township huam chunga Sakain tumung yua road ala kapa le 1p kho inkara December ni somni le pakhat voin chonudar khat le minute som panga khan sipai motor lian paruk chu PDF ten an lo beya PDF te man ru ber chu bom ani ti kha riaila voin khan heng motor paruk hi chundar som pani le chan vevel khan sakaya tangen mong yua lampanin an chuaka konglaka an lo beyani motor pakhat an bom chia a sipai thi le hliam tur an omnual ni in an soya aza chia hi chu an soi thei mai lovani Sakain region huam chunga hian pale minmu le tuna kan soitak mong yua road lama te bom apuak na sa a terrorist sipai te hian tumnga lai lambun an tok le to a hriat thei china sipai som pali aya tlem lo chu voina an thile to ni Paku region Mongeu township huam chunga bai ka veivak mong sanmin ong an ti chu chekge ta an kap hlum ni in minhla news chuan voin khan soi mong sanmin ong hi mu se khomi ni in a thiante mi pa pakhat le meiche pakhat nen bike pani mangin mongeu khopuya tangin December ni som pako khan an ho a nan kung khodaya terrorist sipai te check gate an thlen chuan gate chung lama tanga ka ni in mong sanmin ong chu alua an ka fu kher khera ahmuna aboral ngal a thian mi pa pakhat point hliam na taka tur bok tin sipai te chuan bike pani chu an la a poisa fai noi sari an chu sak ngal bok rengun khopui mingala tong nyun lama po December ni som pariat zandar kwale minute som ni khan AD1 motor khal tu po ka hlum ani to ni an ka hlum ta ka chu mi thale zaidam tak tun naya fanei afa po thathum emovel chau ni in an soyani Sipai council mun pui nepido pinmana township laphet tong khodaya nimin December ni som ni chomadar som pakhat vel khan nepido PDF 10 terrorist motor pani an boma sipai som pani an borala midang panga in hliam na takan tuar rengon khopui airport bula po tukendar sarile chan ve chau khan bom puak ri an ria a silaya inka thom an reboka sipai lam thlop tu TRN laminan soidan chuan tukendar sarile chan vevel khan en sein township om rengon khopui airport chung lu na kianga mi pakhatin baikin bega da a chupa chu umin an kapa an man ni na soya chun lama chuan thu chiang deu hetiang hian an soi yankong airport lu na security gate bula PDF papakhat chuan bike chuang chungin terrorist te chu bom a che nana chu sipai te chuan ngalin an huala an kap hlum ni in an soi ni hetiang anun thapa ma an la hi an fak omngot mai a bom vom hi security gate bula chuan a puak ngei maya sipai lam thi le hliam chanchin ero ala soi thei mai lo ni in chanchin thretu papakhat ming tar lan lo chuan a soi boka PDF tlangwala hi silayan voili an kapa an kana hmuna a boral ve ngalani December ni som pakua nimin pia zantar som vel khan Irrawaddy region patein khopuya om doma the anti chu terrorist sipai ten an kap hlum
doma te chu sipai te chuan khoya ngei fapa tia anzo in a fapa omna riat lo thu in a changa ti chuan sipai te chuan khoi moi phone an tia doma te chuan phone khoi po thiam lo thu le indu du in en ro tia okisang deuh taka abiak ve wangin sipai te chuan thatak puin mia belo ngam ve mo ti in an kap hlum ta ngal mai ani chotia doma te an ka hlum chuan aruang chu motora hlangin an phur bo ta a nimin December ni som ni tlaya khan an pe vele chawa voina an voi le mani doma te I kum som rup mi ni to chunga hetiang hian an rong du ania ti ngai na omlo doma te ruang hi thui pin le ania atak sa chung lampeng te hi akimang nge kim lowang ti po a soi thei mai lova sipai nun ron zia alang fia hle ni ti in report pe tu chuan a soi ani Myanmar ama kut na thok tam tak chu Myanmar Infrastructure Craft and Service MICS anti hnuaya anin register hloma thlatin an hlo atanga 2% zel thunin an mani chhortu te point an hnuaya thoktu te hlo atanga chuta 3% an chung thin boka sipain thu nei na pong lak ma a MICS lamin an soidan chuan hetianga suman thun an khol ti zokila adik zok ma ang chu sum thun kling khom chu Myanmar poisa in cheng mak ta doi sing khat le sanga chhovelani antia chunga tang chuan thlatinin cheng mak ta doi sanga vel chu kutna thok tu te hian an mang vele thina a chuang chuan khol zela an khol tam viu ni in an soya sipain thu nei na pong lak nu hian hetianga kutna thok tu te sum khol MICS noya an khol zong zong hi an sum khol na data zong zong about ta vek ni in voin khan DVB chuan report a don thu a soya Sipai Council hian an ruk sak nge yang ti an hlau hle ni in a soi Sipai Council hian engma ti hre nei to lova kolani chuak chiara rim taka thok tu te ha man po hi alak sakre reng lovang ti hi I ringam teng u ramchung mun tin maya PDF an chena sa a nam sipai tenen an tangkop thaboka minong hlana Sipai Council po hian amang an puitan chuni hi ti ngai na riat vak to lo wangin PDF vonan tun thla December thla chung chia hun pe kan nianga tun thla chunga ral thuam kol Sipai Council ne na pelo te chu man an niang ti in thu an chua le a an thu chua chuan NUG CRPH le PDF te hian rampo na tangin ral thuam anin ti cha ve thina maseram noya te an mani in nge ya te kan man sak zel tho thova chu wangin mani in ral thuam kol te chu man in ni ma in thattakin sipai te hnen a hlan mai ro in omna atanga hnai ber vengla lemo police ke memo sipai ke memo tia in da mai turaniang chutianga ma ni ral thuam da te chu man in ni lovanga thu boi siam sak in ni lo bokang an tiani an soidan chuan December ni som thum le pakhat thleng hemiatan hun pe ania thar sang ni le som ni le pani January atang chuan ral thuam kol tu te chu in ral thuam kan man sak chewani chuan in phu to khremna kan peng cheu an tiani he thu an chuarwal hian PDF ne na tanga ral thuam an lo man to then khat an pholang ve boka hetianga thuan chuangam hi an mak sak ve khop mai tun thleng hian mian man te chu PDF ni mi lo te chenin an vua a an soisa a an dop hlum hial thina nia chuti chunga kan man cheu chuan in phu to khremna kan peng cheu an han ti le thei zel hi chu thil mak ve tak chu ni voin December ni som ni le pakhat khan Sipai Council lam chuan Myanmar ram chung mitin te mu thei turin an lam tang chanchin bu atangin thu chu an siam vele boka an thu chua chuan UN office tia kan soi mai thin United Nations Special Representative Office chu kharani thu an puang taruk mai nepi do khopuya UN office kharani tak thu hian Myanmar mi puite ati para khaina sa hle maya an soi huai mai ni awam zia chu minong hlaina hian UN ne na inzoma du tolo tina ani maya minong hlaina hian United Nations Special Representative Miss Christine Scratchner Buchner le a office chu kharani to Myanmar ma office hon phalani to lo ti in chiang fek fokina soya nimin khan UN lampo kan riat tir to ati boka Christine Scratchner Buchner Switzerland mi khan atam top don lam khan Myanmar alu theita mi lo maya
lom lo tak chung le Myanmar mi puite ngai tua tak chungin atama mang top ta khania ti chuan aya Miss Nolin Hazer sang le pasari le sang le som pali inkara United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific na lo chel to chu October ni som ni le panga khan UN Secretary General chuan Myanmar Special Envoy atana ruat thu asoya tuntuma min ong hlana te ho Sipai Council in hetia Revolutionary Office an khar thu an soi hian atama top to awanga a office khar mayan ni nge UN Special Envoy Office hi an khar rim ti ero ala soi chian thei mai lova RFA te BBC te le media lian dangten zo fia antum meka an duangin an la contact hlei thei lovani tuntuma minong hlana thil ti du dan hi chu mani rok hrui in chattur in ok hlum tur ang mai mani tlak hlum na tur khur lai ang mai la ni ti in political analyst then khatte chuan an soya ni tak se du om view don ani hi ole tuntuma ta na Myanmar news tlang pui kanan ti chwa thei chu khati zong kha ania clear tu ten atop thlenga min clear saka min lo ngai thlak sak le thewa wangin in za chunga kan lo me